हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और फिर से आप सभी को मेरे चैनल रिको कर्मा व्लॉग में फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हमारा एक आज वीडियो बनाने का रीज़न जो है आज हमारा एक साल में हर साल हमारा जो स्टाफ लोग होते हैं ना, तो हमारा यहाँ पे मोनेस्ट्री में स्टाफ होता है, साल में बदलता है। एक एक साल में पूरा स्कूल का हो, प्रिंसिपल हो या कुछ कैप्टन लोग हो, या अब ये कॉलेज ही कैप्टन लोग और प्रिंसिपल लोग सब बदलते हैं। तो आज बदलने का दिन है, वो पूरा चेंज करेगा। तो स्टाफ लोग पूरा चेंज होता है, नया स्टाफ आएगा, पुराना स्टाफ पूरा चेंज होके फिर नया स्टाफ। अब तो स्टाफ लोग बदलने का समय में है। हम लोग हमारा टिबेटन में लेजे फोलेन बोलते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे लेजे फोलेन है। तो गाइस, आप सभी को तो इन्जॉय करिए जो भी हो। तो गुम्बा यहाँ का कैसा कैसा होता है, यहाँ पे भी बाहर का जैसे ही स्टाफ लोग चेंज करने का ये यहाँ पे भी ये है, चलन है। तो आप लोग देखिए कैसा होता है, और सबको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं मेरे से। तो कोशिश करेंगे, और अच्छा लगा तो आप लोग को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही है, और कुछ बोलना नहीं है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जितना हो सके, तो सब सपोर्ट कीजिए, यही है बात। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। अभी सुबह का 8:20 हो चुका है। अभी 8:30 से यहाँ पे शुरू है। तो अंदर हमारा मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे, उसके बाद अंदर में ही पूरा होगा। तो फिर चलते हैं, फिर अंदर मिलते हैं गाइस। 이동 직접 갑주 내 주모에 지로 이동 슈타순 나와시 대체 이슈고 내가 순리 입체 모르게 대한 시작 저와요 외치를 아주 빨리 초보된기 시로 자라순리 고카모지 내제 산이 폴렌남 제타샤 사실 초도 소진 계획 인들을 같은 체배 지별장만이 고고니 당자만이 매도 강나보게 나갈 같은 수된 자리에 남아 디치니 잡을 밤에 보시봐 작전을 거치 조강 신무 낙장로 결산 마을 토박 민마시 포도 주기 시행당 신변의 수반의 인권께서 부지하고 주바 먼저 스포츠대를 한rol로 자기 방송으로래 그 조직까지 따로 되는 제 탑시 아니다고 많이 이렇게 나서는데 2018年的1月份上面，
통일을 확인하는 배치야 배우실 시간이 하고 동의서는 그렇지 동의 우중 대화서는 네, 사실 주요로 그가 앞서 있는 동계인데 그래서다 나중에 지금 이런 주자순의 70총이 실제 조신 기본 전환이지 이런 것이나 나치 시동 이자 선주의 대직 방송시간이 다 로직이 등의 실적이 초중 표금되다 같이 해서 동봉 팀의 등의 갑자 23년 동봉 갑자 23년 만독제 우전 통일님 제종마레샤 최고군의 세족 최근 제종마레샤 너는 그는 사마 최고 단적이 알마차마레샤 되지 시간이 사회하고 농업이 레와탄 이시를 농업 관리나 예진이와요 사바요 저는 아산난다 토니 앵간발이야 보고야 지시 메인을 zon에 사례 농업 계획이 계획을 남발이나 시계를 찾아오게 도중하고 농업지 저는 계획 남발이나 제가 능력이 많이 봐. 그래서 배치 농익가를 배제하고 딱 배치하고 배놓고 만들고. 근데 농가지 농이잖아. 이게 남아지 계세도 야게 용도로 말이야. 서로 남아라 도시락 못하고 말이야. 이게 남아게. 그래서 배제 딱 가려야 배제하고 너무 컸나? 소소라고 생각해. 소중하라고 생각해. 저희는 전부 남한다, 다른 팀이 남한다. 내가 사업에 제일 힘들었어. 그래서 세트도 실제로 딱 맞았나? 얘네도 하는 게 말이야. 근데 이제 정말 런던 경우에, 연령 경우에, 상수동에, 사회 농업에 때문에 예배 넘어게 자신 로드는 예배하고 예배 농업에 제가서야 대공들을 나라 마음과 들어가는 농업체 예배도 신의하고 자로는 생각하면서 몇번째나 생산을 자대를 대비 대부분 남았고요. 오늘 문제는 내가 된다 이해상 해가지고 나오는데 단계가 남았으나 로금들 개념 사건 상는 소마도 산자체도 이해는 해가지고 되고 너무 스트레스이 저주는 뭐지 좋네 제대지 이벤트 가업상으로 전망을 그 배트니 관계 법원이 자주에 인물이 통제 안에 제시하는 네, 다 제정국과 다시 시리즈는 속도